Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour Mingi, Nabino Bandeko Balandi, Lissapo English Club TV. Tout c'est peli Mingi parce que, attention, Nabino est vraiment particulière. Bazo benga, tozo ba feedback à malamu. Yo pe onano bengi te benga si tu as un problème, nous allons t'aider via WhatsApp na 081 68 01 002. Alors, leçon leçon 44. Autre intitulé Food 3. Food 3, nourriture 3. Alors, pour tout la nourriture 3, tika tolo ba moi likambo sur nourriture 2. To mona gina bino ke chicken. Chicken to bengango soso poulet o balambi na nzungu. Eggs poulet balambi to batumbi. Eggs ezali maki. Beans ndebongo madesu, nuts tolobaki ezali ba cacahuète, menguba siko toliaka nguba tokobe yango peanut. Peanut tokocha P lettre E A N U T na S peanuts. Ou bien groundnut. Et tozape na benga goobers. Des fois, une fois, j'ai dit ça à mes étudiants, non. Toko sarate goobers eza G-O-O-B-E-R-S. Goobers. So, côté na Oxford, attends na Google, au commis goobers, au tche image, au monde a nguba. Goobers. Ok. Fish, ezali poisson. Beef jerky, ndewan ezali viande de bœuf, bakausa. Beef, yapamba ezali musunya ngombe. Yogurt eza yaou, milk eza miliki. Cheese ezali fromage. Palm oil ezali huile de palme. Oil, huile. Cream, tolbagi crème. Butter eza beurre. Cereal, céréales. Bread, lipa. Noodles, spaghetti. Crackers. Donc, noodles, bon, spaghetti, c'est quand on a préparé aussi. Mais mon temps, ils ont mis l'aïe bongo. Noodles. Oh, tout ça, on a moi, sachant que on a romi. Noodles. Alors, pasta, crackers, ils ont biscuit. Rice, also pasta, ils ont pâte. Mon monde dit, oh, bilo, le roi, nouilles. Nouilles, on a simba, l'homme dit, le macaroni wana. Alors on a yango tous les 5 minutes ya banana bino leçon ya sika to réitérer food 3 leçon 3. Alors na leçon 3 oyo to mona tous on a 3 points tous on a ways of cooking food. Le lenge nini ya rolamba bile disons le lenge nini ya rolamba biloko. Taste is a goût. Describing food and drink. Comment décrire biloko volia na otomelaka. Tobandi na première leçon ways of cooking food. Tobandi na boil bongo ezali kotokisa. OK, boil 2 points to check in water. In water, to tokisa na kati ya mai. To boil, ko tokisa na kati ya mai. Example, potatoes or rice. Par exemple, we boil potatoes and rice. Donc, to tokisaka ba patate na loso. Ways of cooking food. Fry is a verbe kokalinga. To kalinga wapi? To me fry in oil, nakata oil, or butter above the heat. Ou bien nakati ya disons to kalinga soit na oil, to na beurre
na moto, surtout dans la chaleur, surtout tu as na moto. Exemple, tu peux dire sausages, bah saucisses, sausages. Oh, biso en Kinshasa, tu as un rappel mogo mbisi na huile, tu as un soso, tu as un mipanzi, ba cotis, bilo wana tout. Grill, to grill et l'ingolba griller. Griller parce que tu as un roast ou ils rôtir. Roast azala na moto plus ebele que grill. Grill, il y a un monde qui deux points remis under the heat. Donc na se y a chaleur aux autres tomba penza teke comme neti comment on dit en français c'est croustillant. Donc là bon tu to grill. Nemo ga otumbi mbisi, bo bien un poisson saignant. Otumbi mbisi za pete wana we grill. Ndeti toast or meat. To grill toast is ba pain grillé. Meat is a viande. Po viande soko tumbi yango e kauki e ko makasi na monoko. Donc ezalaka moi pete on to grill. Donc, ceux qui voyagent aux États-Unis, ou en Angleterre, I want to eat grilled meat. Bah, on comprend l'exemple, on sougne, bah, tombi pena na moto makasite. Roast. Roast, bah, tu as 2 points. Roast is a rôtir, bah, tu as 2 points. In the oven, using oil, example, meat. In the oven, tu vois que rôtir viande. Nakati ya four. Grill mingi salemaga na nani na babenga pe bambabulana ba mitala ka ona ba grill ozi ba viande no tie likolo nde ozo ba la malembe ti ebela grill et tozana bake elingo ba cuire parce que na mo bake tozozwa baker soto ba sira air na suka et comme boulanger. Un boulanger en anglais, on va dire baker. So, il y a un baker, on va dire sous Y na souka, et comme bakery, et comme boulangerie. Donc, on a to bake, et on va cuire. Bâtir 2 points. In the oven, without oil. Dans le four sans huile. Example, cakes. Par exemple, les gâteaux. Et raison pour en anglais, tu le verras. To bake a cake, cuire de gâteau ou un gâteau. On va dire I want to cook a cake. No, I want to bake a cake. Ok. Donc, il y a un deuxième point où ils allaient taste. Taste, ils allaient goût. Taste. Taste, ils allaient goût. Mais ça peut verbe, premier mot, ils allaient to taste. To taste, ils allaient goûter. Goûter. Alors, tout ça n'a goût, tout ça n'a sweet. So be sweet. Sweet. Et l'inkoloba, loads of sugar. Donc, sukali ebele, sweet. It is sweet. Et ça sucré. Donc, et ça erreur de tout le banalingala. Et là, comment ils a sucré. Et là, comment ils a sucré. Pour sucre, ils ont tout tiré. Ok. Bitter ou bien bitter is a very strong coffee. Par exemple, very strong coffee. Bitter, il y a bololo. Bololo. En anglais, on va dire Congo bololo is bitter. Congo bololo is bitter. Congo bololo is a bololo. Nini su is a bololo? Bilolo. Bilolo is bitter. Is bitter. Bandindi is bitter. Batija ver wana bangwa shibaliera na pai kongila. Bitter, it's bitter. Not to be very strong coffee. Ils ont un café moussousou, soko meki ango, ils ont vraiment bololo. This coffee is bitter. Café oh ils ont bololo. Tozana goût moussousou sour. Kotanga sourté soumoni. Sour elingolba aigre ngai.
Net manga sende. Oh, manga sende is sour. Parce que manga sende, je ne sais pas en anglais, on va dire quoi? Pour les spécialités, on dirait. Manga sende is sour. Oh, look, lemons are sour. Les citrons sont aigres. Bah, citron, ils arangaï. Totanga inabino la leçon 42, je pense. Sorrel ngai ngai. Bino mo biki ngai ngai zala ngai. Sorrel is sour. Ngai ngai is ngai. Ok. Guya suka tozana mo ezali blend. 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 Blend elingoloba fad. Donc ni bulolo, ni sukali, ni ngai. Ozomona. Donc ni bololo ni sukali ni ngai. Blend. Na pese exemple était bon, tozana na malemba ana na Congo. So le malembo bangala balia wana to ba mongo. Oyoka ezala donc éviter eza sukali bololo dezo anga bongo na mongo. Yango blend. Malemba is blend. Malemba ezali fad. Point 3 na biso poto si ezali describing food and meal and drink. To décrire bilo olia na otomilaka. Sotolobi salty. Ah, na révision nangai disons na leçon au YouTube kolanda na disons que salty fish elingo la poisson salé nete ki salagi ndeki bitoyo ambassade Congo sika ezaba salty fish. So a salty elingo ba loads of salt ebele ya mungwa salty. Hot ou spicy, so qui bloque ça spicy ou bien hot. Oui, hot et lingo ba moto, mais dans un sens figuré, hot et gros appel biloko yo ezali na épices belé spicy. Et on trouve loads of spices dans épices côté belé épicé. Exemple curry and chili. Chili ezali épice. Curry ezali moi sauce moko boye ba lambi ba bien mo curry. Tozana fattening is a food which makes you put on weight or get fat. Example cream, cakes, etc. Fattening ilingoloba biloko esalage yo o ya munene. Je vous rappelle déjà qu'en Angleterre, babandi ko pekisa bilo on a junk food. O ezanga calories et pesa minene niveau moya mabe. Avant 21h, ba doit envoyer mo le sous-souté en Angleterre selon Boris Johnson premier ministre. OK, fattening food which makes you put on weight. Donc fattening esala ga yo ya munene. Ezalo ba crème, cakes, ba gâteau. Tozana healthy ou bien healthy food. Healthy food, babi, good for your health. Donc, biloko les aliments bons pour ta santé. Healthy food. Or fitness, ou bien souplesse. Fitness is a souplesse. Example, salad or fruit. Par exemple, salade ou fruit. Yangwana mindele bazami soki lipani hamburger au moins nakati salade des angati. Still describes water without gas. Still is décrire mai ou ezana gaz, ezangi gaz. Ou sur la Bible en anglais still water elingoba eau stagnante. Mai ninga nakate. Donc kimia surface ya mai wana eseridagate. Les en la surface de l'eau ne s'éride que quand on y jette une pierre. D'autant que mai esala au bois qui libanga et sali ba boule ba cercle. Donc mai wana ils ont bougé des kimia wala still water. Et ils en a proverbe mo wala still water runs deep. Still water runs deep. Donc mai ninga nagate ezala muzindo fo okeba. Donc c'est dit de moto à l'obarate peut-être une makamba à salarate où il était. Donc still il moba. Même dans la Bible, il y a une expression quand on a dit
The sun stood still. Donc, Moïse est élément avec Josué, dans ce sens-là, still. Sparkling water. Sparkling water is water with gas. Sparkling water is water with gas. So vous voyagez déjà même dans les États-Unis, do you want sparkling water or normal water? Sparkling water is des toniques na biso, ba Schweppes, na Calatozé, na Verves, des exemples ba eau gazeuse, ba sparkling water. Also called fizzy water. Tu vois bien fizzy water. Fizzy water. Alors, merci pour l'attention, Nabino. Alors, toujours ça, aux autant après ngai. Number 1. Read after me. Lis après moi. Ways of cooking food. Ways of cooking food. Boil. Boil. In water. Example, potatoes or rice. Fry. Fry in oil or butter above the heat. Donc, ozo kalinga na huile to na beurre likolo ya moto. Example, sausages. Grill. Grill. Under the heat. Under the heat, non ase ya moto. Example, toast or meat. Roast. Roast in the oven using oil. Example, meat. Bake. Bake in the oven without oil. Example, eggs. Example, cakes. Cakes. Tout tangi deuxième point. Taste. Taste. To taste. To taste. Sweet. Lots of sugar. Lots of sugar. Bitter. 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 Example, very strong coffee. Very strong coffee. Sour. Sour. Example, lemons. Lemons. Blend. Blend. Troisième point, tanga pringa, describing food and drink. Salty. Loads of salt. Hot. Hot. Spicy. Spicy. Loads of spice. Loads of spices. Loads of spices. Curry. Example, curry, chili. Fattening. Fattening. Food which makes you put on weight. Food which makes you put on weight
or get fat. Example, fat. Example, cream, cakes, etc. Healthy, healthy food. Good for your health, good for your fitness. Example, salad or fruit. Still describes water without gas. Still describes water without gas. Sparkling, sparkling, sparkling water, sparkling water, water with gas, water with gas, also called fizzy water, fizzy water. Merci mingi na bino bandeko balandi. Pratiquez toujours. Na yobi sekbino nzembo. Practicing, practicing, practicing in the kitchen. Practicing, practicing, practicing. In the bedroom. Practicing, practicing, practicing. In the living room. Donc pratiquez, pratiquez anglais. Nakata chambre, nakata salon. Partout vous allez pratiquer anglais parce que ça s'avère une langue très importante. Toujours que bossa na adresse chaîne te ezanga moko Lisapo English Club TV au fini ngonga pour s'abonner bokoto bengi bebele ba s'abonner na Lisapo English Club TV. Merci beaucoup. Goodbye. C'est une ndinga lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya ozo na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba shema ko sama ko ba monoko anglais a pete ça simple langue. Kubanga ngote bokota na club Lisapo English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda awari you tisuka.